Happy Mother's Day. Palakpakan tayo man dagitoy mothers. Hallelujah. Han tayo nga kasapulan, haan nga masapul, doon na erogiyan. Haan nga masapul, nga mabaksin amin, uno mabaksin ti Pilipino, tapno mailapsot tayo dahito nga situation. Naduma-duma diyay opinion, including the church, hati ho yung opinion patungkol dyan, nga nadaman ti common, nga mabalin, nga pagsasabatan amin, iti panunot, iti espiritu, iti rikna, iti buong Pilipinas, especially to the Filipino Christian community, ang common denominator natin is prayer. Prayer is the most common nga aramid kuma wano activity iti believers. The most common activity iti believers is prayer. Ngam no kitaan tayo ti simbaan, isuti kabasitan ti umatindar. Mabalin nga mapuno di church iti Sunday. Pero iti prayer meeting, haan mo nga makita, amin nga simbaan. Most believers, they prefer to join other ministries. Jayak langan ushering, jayak langan music, haan lang ita prayer. Siyak langan ti batuyo iti business tayo, siyak langan ti, doon na lang ako sa ganong klase ng gawain. Uri agpatpatnag, amo lang siyang ikabkabel di prayer. Dijay na develop nga mindset ti adu nga Kristiyano. And iso nga adat ti kastoy nga national prayer gathering because we have national problem. Nga dijay nga national problem, masolve lang dayta no national mat ti kasta tayo. Hello, nga pa nag-respond. Amok nga agarkararag tayo amin, mabalin nga ibalbalay, we pray, we have our personal prayer. Ngam ti rason met no apay nga adat ti makunkuna nga gathering no meetings, prayer meetings is because di ko na ni Apo Jesus nga if there are 2 or 3 gathered in my name, na iduma di puwersa kapag kaslangay ti iit, mabalin kamat nga makaiit no may sa strand, mabalin kamat nga kaano ngay nga malpas. No 2, 3, mabalin mo't napigpigsa. Ngam no ado. Dijay strand ti iit. Kung amo no gusto termino nga strand ngam ti buok gamin strand ti buok. Ngam jay iit. No may sa no 2, kilo ang matukol. Pero pag marami yan, natalian ti guma wano sinturon, uray i-bend mo di jay, ma-i-bend mo. 300 bend mo, ngam awan ti matukol. O naman di kaabay mo, puwersa. Mothers, nukitan tayo, history, dagiti believers, no addaman dagitoy, uray ijay tsimpo nga, nailansaan ni Jesus, no addaman tinabati ijay nga agkarkararag are the ladies. Of course, the prayer haan nga pang ladies. Haan, kung naman di kaabay mo. Haan nga pang ladies. Haan nga pang mothers laeng. Because prayer is
Nangag ko ti may nga, manulsuro ko na there's no such thing as intercessory or prayer ministry. Balibalik tadem ti Biblia, awan ti kasjay nga ministry. Gamin amin tayo na awagan to pray. Hello? Basit. Amin tayo na awagan to pray. Awan ti makin ministry nga, dijay nga sangapulo, dijay nga 20, iso dati naawagan, ijay nga ministry, iso dati para pi prayer. Let's do other things and let them pray for us and intercede for us. Wala hong ganun. Because amin tayo naawagan tayo to pray. Naduma-dumala ang ti level siguro, kadagijay kabarbaro, nabayagan, ngam awan ti nakamaster, iti statement, iti prayer. Because every day, iliwan na tayo ni Apo Diyos, nga aramatan through prayer. No, ti Buddhist kat agpipray, no ti Hinduist agpipray, even the Satanism church, they are praying. The Muslims are praying. At adong arod ti oras da nga kararag ng Christians. And of course, the church, the believers, the followers of the Lord Jesus Christ are also praying. Ibig sabihin, kararag nga rod amin dagitoy, prayer is not unique. Common dagitoy. Kasi nangyayari sa lahat. No DJ pinaka-common nga activity, no activity man ti term dita, when no aramiden, DJ ti pinaka-common nga aramiden ti believers, kathaan pa'y nga maaramid, anya pa'y ngay, narod. DJ emphasize ni Apo Jesus, ijay time nga, even before the Lord Jesus Christ came, ijay daan nga tulag. Every time nga da problema, mapapersonal, mapabarangay nga problema, now we are facing national problem. Anla nga problema ti maysa nga barangay. Indeclare da nga pandemic, ibig sabihin lahat ko ng sulok merong ganun. That we are facing. And I'd like us to see from the scripture, anya dagitoy pamuspusan nga insuron ni Apo Diyos to solve haan nga hindi lang panakip, hindi lang panawid solution, hindi lang siya temporaring solution. Actually, nag-aduti, may suggest nga solution, nga solution, baka sakali, tsamtsambaan lang eh. Baka ti mayat kang kakit Sinovac, baka ti mayat kang kakit Sinopharm, baka ti mayat kang kakit, no natay na injekan, bakahan na gamin nga bagay, baka dahito ti bumagay kinyana. Sinatsambahan na lang. No, adaman ti pinakaswerto, pinaka-accurate nga mabalin nga aramidon ti tao. Allow me to do our journey today. Medyo mahaba-haba ho ito, pero I'll try to finish it. From the very, very beginning, insuron ni Apo Diyos kapag may dumarating na problema nga national kadagiti tao. Ni Duterte actually give upon eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please pray for me. Di nakatangtangkan nga mayor. Nga awan ti makadungpar idi. This time bumibigay na. Bumigay na nga eh. And he needs prayer. Agkararag tayo man amin. Amami, ure pa iti dayto nga pang
oras nga panang lagip mi ni John Wesley, so nga di imuna nga may sakad dagi naka-experience iti real communication with God. And habang agbababad iso nati sa unti Apo, agkarakararag, na-discovery na, isumot dito di ingkot ni, ikokot dagiti adu nga ministers in our generation today that God can do nothing without God. Man can do nothing without God. But God will not do anything without man. Man cannot and God will not. Gamin nalpasnan nga insawang ti Diyos man nakabalin nga Diyos, awan ti imposible kinyana. Amin kaya na nga aramiden, adalang ti maysa nga haan na nga matilmon, iso di jay panang transgress na, uno pa nag-ulbud na no adati in karina. Haan na nga kaya, nga no adati in baga na nga promise. Remember, at adalan to iti previous, duwa lang ti permanent ti daga, God and His promises. And ti promise ti Diyos, iti piniraswana ti tao, si kaken kinyak, haan nga mula, iso namat lang tinang parso ti amin. Ngam iti taon ti pinaraswana, kinunana, man, sikan, iti mang itudak ti amin nga authority, to manage, to govern, to rule over my creation. Insawang ti Diyos di jay. Han na nga kayat nga dadaulen di jay nga karina. Di jay tanang nga kaya nga aramiden. And so no addaman ti kayat na nga mangyari dito'y daga. Ma-stop ti COVID. Pandemya nga declare da. Kayat ti Diyos di jay, ngam He would look for a person, or people, nga agpaaramat through prayer. God is looking for a man to stand in the gap in behalf of the land. Kunanti sa unti Apo. But He found none. Ijay chimpo nga anak. Kayat nga dadaulen ko ma. It's a national problem. Now we are facing again another version. Paglukat ko ti cellphone, news di agsapa, cellphone, kunanti news. Iwan ko ho kung matutuwa kayo, pero few hours ago, kaibagbagan laang ti IATF, approved by Malacanang. Aminin nga magawid nga OFW, urain niya nga vaccine tintudok da. Noon, upon arrival, 7 days lang. This time, 10 days. At no adati matayan, uno iawid tinatay, uno anyaman di kahit ng Arabidan, tagsublidan tumanen. You know, in short, umir-irot ti sinturon. Ito pa, pati presidente, makidibati ka no. Di agkatawa ti China. Ay, po na ganyan ito, nagdibati na, presidente ba, patpatulan natin. Kaya, pagtatawanan lang tayo. And here's, vaccine, in some studies, nga ibagbagan iti DOH, iti World Health, amangan no makatulong, amangan no matay nga iti tao. Pero wala akong solusyon. Awanti accurate nga, mabalin nga mga address. In prayer, mabalin tayo nga umay.
Kumahan lang as an individual. That God would appreciate those prayer nga aramiden tayo, mabalin nga sincere. We spend time, hours, and time, days pa siguro. Di kanya-kanya tayo nga balay. Ngam, inmabot tayong tipunto nga, hanlang nga problema ti pamilya, hanlang nga problema ti may-maysa, hanlang nga problema ti may-maysa nga munisipyo. Siguro amin tayo ito, dati nagapan tayo nga baryo, anyang tawag dito, barangay. Hello, manuti nagaputi barangay Kias. Ni Sister Anya ti barangay mo. Sa Muki, han diti Bagyo, adati Pakdal. Ni Manang Tina, Gibraltar. Siguro surveyan tayo amin daytoy, represented tayo. Halos. Iti Bagyo or Benguet. Laksig ijay roots tayo nga kaslakonan ni ading fabaan nga from Samuki, Samukars. And in prayer, we gather, we come together representing not only our barangays, our roots. DJT, rason apay nga adati gathering. And so, nagkaroon sila ng grabe nga national problem. I'd like to start the situation, ijay time ni Apo Jesus, ijay Matthew chapter, I'm sorry, if your Bible is NIV, medyo nabawasan yung verse 21, but Matthew 17 verse 21, i-flash mo man, no, dati King James, please. Ito yung time nga, malagipyo, adadagiti disciples ni Jesus, mangkunaan da, Matthew chapter 6, Lord, surwaman ta kami nga kararag, please teach us to pray. Teach us to pray. Ado ti definition ti prayer, adakadtang prayer is right communication with God. Within King kunana, prayer is, to me, prayer is working with God, panagtrabaho. Iso nga actually ti, agkarkararag, maiyarig na trabaho. Paknang lang gamin ni Widen, iso nga dati umay maki-prayer, encourage na, dagijay managers ti hotels na, di Manila. Amin nga umay, agkararag dito, ikak ti allowance. Kamin kinyana, ti kararag, trabaho. O naman di kaabay mo, umay taure awan allowance. Niya, kunang dagiti disciples na, Lord, teach us to pray. Insuro naman. Magkararag kayo, kastoy ti aramiden nyo. Nagkararag naman. Nga mapalabas si sumagmamano nga tsimpo, at dati problema nga may encounter da, Apo, nagmalmalam, da nga tinubtub nga rin problema. Jesus name, pupano ka, demonyo, apay nagapkapuan. Agis-isam lang di dyan ay naluganan ti demonyo, nag-atidog ti barbasyo. Gana nga, nabanugdan, praying. Tama yung prayer. Kadanto laang, kinamang ni Apo Jesus. Nga ni Apo Jesus, kakapgapo na mo't ijay wilderness. Kanya tinaramid na ijay wilderness. Nag-ayunar. Nagkararag kan agay ayunar. Pagdanon na ijay, dahil titikla na, kunan gamit dagiti disciples na, Lord,
Kas na tini, yagsapa mi pa ilaang dito, ngatub-ngatub nga rin. Ginabugabumi nga rin doon, nagiinuba kami nga disciples mo. Kompleto kami. Ang kaslahan na kami nga ikanong-kano. Kunan ni Apo Jesus, hanang dagos nga tinubngar di jay problema. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Hangkong amo, no apay nga NIV na delete dia fasting nga word. Apayan nga umanay ayat ti prayer. Prayer is very powerful. Ngam karo nga napigsa ti prayer, no kumuyog, wuno na pakuyugan iti fasting. Because fasting is the most important aspect in prayer. O naman di kaabay mo, pasit. Pinaka-importante nga kaduan ti kararag. Isu ti ayunar. Isu di explain na. Sanan tulaang tinubngar. Kabaut! Nabiit laang. Samantalang digijay disciples na. Grabe. Pagkuli-kuli pagpagdapay, sabsabayan dapay. Malagip ko di buntok ijay tsaktsakan after the bridge. Dakaduak ijay pastoral house. Kagsapaan na. Parang di may isa. Pastor, pito kami ijay pastoral house. Pastor, di kadwa tayo nga may isa, agkiskisiw. Kuli pagpag. At pa na nga, tubngaran nyo na. Kararag nyo na, tatubngaran nyo. Tubngar min. Kat niya nga iti nangyari. Awan nga rod. Tubngaran nyo man na. Yung ura siya, agner-nervyos ako. Yamin, lalaki. Kung ipadlaw at asyak ti pastor. Tinubngar damanan, nagsubli damanan. Pastor, awan mo. Anya nga tinapanunot yung aramidan. Makikisiw kami mo na. Nanipod it's naging wake up call kinyak. Wala kang sirsirbiyak ti Apo. Do barbaro akpay laang ijay, mga 1-year-old ak in the Lord. To be honest with you, mauawatak ti sursuro teaching on fasting. Mga kumot ti seminar. Makisit-sit inak kadagitoy tadu mga Bible school students naman ko nga inararamid. And so hanggang doon lang, Jay, mayat. Mayat ita. Ngam siya, I never practice it. Ang ko nga pulos nga pinadas. Nga isuti, dagiti disciples na. More than 2 years dan, 3 years dan nga kadwan ni Jesus. Idi pinmanaw di jay, nasolbar di jay problema, pinmanaw di jay demonyo. Pumanawon dagiti tao, maragsakan da jay resulta. Idi awanen pulos ti audience. Santuin masidig dagiti disciples. Lord, apay di jay? Nagling-lingot kami pa'y. Pakipakita mi pa'y, di muscle mi, di demonyo. Tapno pumanaw. Apay nga, haan nga mapumanpanaw. So, di jay tinangsong bata ni Jesus. Haan, adda dagiti sitwasyon. Nga haan nga maala, kasapulan, iti kararag nga napakuyugan, di ayunar. Iti unag ti pamilya tayo. Siguro amin tayo, naka-experience tayo. We've been praying years now. Apo dito, kanong agbalbaliw dito. Gantat tayo. Apo dito nga. Kasi di makitkita tayo. Baka idaldalan tayo ni Apo Diyos, saan tayo laang nga
I'm sorry niya, but I will use the word, antayo nga ma-discern. Because, ni Apo Diyos, iti pinarswa na ti tao, manipod ti daga, impuyot na ti espiritu na, iso nga nagbalin nga si bibiyag nga kararwa. Ti tao, impuyot na iti espiritu na. Kung naman di kaabay mo, espiritu kagayam. Espiritu ka nga mamagyan ti lasag. And in prayer, that sa ti rason no apay nga, kanayon nga ibagbagan ni Apo Jesus, they that worship Him must worship Him in spirit. The spirit. And ti tao, rumabaw lang talaga di spirit, leading ti spirit kinyana. No irugi na nga ag-fasting. Yes, we can pray. We can still communicate with the Lord. Amo ti makina, no di makinan tilugan ket 6 cylinder, kunada nga 16. Napigsa di 16. Karkaro no baro. Ngam na iduma, di makina nga 16, nga manayunan pa iti another combustion, uno, turbo, tapno karkaro nga pumigsa, di ti arig, ti prayer. And so, unan dagiti disciples na, ay iso aya, Lord. Aduti, minsan, naabutak di time idi nga, nag-mushroom iti activity ti church nga overnight prayer. Yung overnight. Hanmet nga madi. Talaga, pamorningan ti apan nagkararag. Yung unless, nga dagiti tao, nga napan, nagkararag. Oray overnight. Nuhaan nga mapakuyugan ti ayunar. Adda dagijay. Apay, anya ba dita fasting? How do we define ba fasting? Ado ti definition na again, ngam, siyempre, dagiti daduma, ada ti definition da, fasting is to lose weight. Siguro bonus na lang yun. Fasting is the willful abstaining from natural desires for spiritual purpose. Willful. Apay nga willful? Haan nga pinilit. Kung naman di kaabay mo, voluntary. Willful abstaining from natural desires. And every day, nearly every 2 hours, the number 1 nga desire, nga pleasure ti bagi tayo is food. Lumumlumba tatati cellphone. Ano na tayo jay, kada oras kat masapol nga kitaan tayo jay cellphone tayo. Considered nga fasting, ure may sangal daw nga mo nga luklukatan ti cellphone mo. Hello? Panaman jay kayang ba di jay? No di jay panang look at tayo kat wala namang katuturan ta. Apan mo lang ibagbaga nga look at me.
I-like siya mo't adi jay. Mabuyo yan kang nga mga likes dito in post ko. Kapag yun lang yung purpose, ngunit ti purpose mo kat ada jay mat di jay Bible mo, ada mat jay kat mga denggan nga makatulong ti spiritual life tayo before God. Any desire, number one nga rod kat food. No maemptian gamin, iso nga dagitoy ag-decide nga mangiaramid, ti purpose na dijay, tapno makafocus tayo, ijay prayer. And sigurado yan, plan mo pa lang aramiden, adun ti distraction, di panunot, ay, nagkakaiwas, ang taltalsik nga mantika. Tukulati nga, agpili ka no niya nga flavor. Iso nga adupi man dagiti sincere nga ag-respond. Arkaro ka dagiti barbaro. No one day dan, 2 days dan, kat makaangot dati. This desire da every day. So makit talaga ti ulo da. Unless nga ag-seclude da. Ngam, malabanan di jay flesh. Because you are spirit living in that temple. Hello? Ayan. Kat ijay prayer, ijay fasting, karo nga natadam jay focus tayo kapag ka nadi-deny yung flesh. Iso nga in design ni Apo Diyos, ti tao, mabalin nga agbyag, danom lang, 40 days. At siyempre, hanmat nga kasi nga dagdagos. Possible nga, siyak, kanayon ya. Ay, so, mayat man, kaano, di kalman lang. Anak-anangan ti lunch. Malam ngay, nanganak ba nun, anak-anangan ti lunch. Nag-fast, hanga fasting di jay. Na-miss mo lang. Baka nalabasan tawan nagsaang. So nga, uno awan ti may saang, iso nga, hanga bali. Mamalumak ton. Sakto dubli-dublian. Yeah. Ngam possible mat, kadagi jay, agdadamo, nga mang aramid. Ngam ti importante maikalendar, desisyonan. Gamin, ijay time nga mang desisyonan, ti tao, ijay pa'y laang mabisinan. At saway no kunana, dahito yun ti last horak. Puno-puno ti may sanga baldi. Ani, nabigatak pa nga mangan. Nga kaslat ibagbagan ti IFP. Baka pwede, part of our prayer today. Friday, 2 to 4, di dyan ay prayer mismo, nga live. Ngam, mabalin ba, request da piman, kahit 24 hours from Thursday, 6 o'clock evening, gaminti, iti first hour ni Apo Diyos, iti Apo, ito'y Biblia, kat alas 6 ti rabii, haan nga agsapa. Baka pwede 6 evening, aganggana iti the following day nga 6 evening. Of course, uray di jay, medyo aduti, marigatan nga makasabay. Ngam, grace ni Apo Diyos nga mabalin tayo nga aramidan. Gamin, numaaramid ti may isang tao di jay, maidinay na di jay flesh na, maidindinay na di jay flesh na, uray iti damo, kasla ka, permi nga sumakit ti ulom, kasla ka maulaw nga, apo, amo nga amo ti aramidam, makasudsud pakati, uray sino nga masabat mo. Ngam numa, lampasam di jay. Maka 2 days ka, maka 3 days ka, especially 3rd day. Ika 4th day, haan mo nga marik na ti bisin mo. Di spirit mo ti rumabrabaw. No makakita ka man ti makan, iinumam lang ti danom. Pay mabalinti ka. Ado ti mga aramid. And I'd like to show to us, di scripture, ano sa inyo man basit da ito there's no other solution.
Anta yung aramidin dahito itong palbilin. Aramidin tayo dahito as the Lord will lead us. Hello? So, naawat. Dahito iti rason, apay nga, iti, umay iti disaster, iti Sodom and Gomorrah. Kaya't ni Apo Diyos nga, mailapsot ko ma, di jay nga lugar. Nga magbirbiro kisuna iti mangibaet. Aramatan na nga instrumento. Apay, hanayang mabaling nga kaipuyot laang dahi nga Diyos nga kaslay, di tamo nga isawang na laang kat maparswa ti maparswa. Ididijay, ngam di pinarswanan ti tao, kinunanan, inkarinan tao, sikan ti mang ituray. Agpayso, nga ti tao, awan ti maaramidan na, no awan ti Diyos, ngam ti Diyos, haan met nga aggaraw, no awan ti tao. Nga usaran na. Nga isuda dagitoy kagura da nga ili, nga iti leader, remnant nga nabati, kadagijay, nagapuan na nga tribo, dati uncle na nga ni Mordecai, nga dati nga Mordecai kat aduti manggurgura nga leaders, dijay nga ari, kat nag-aramid dati pamuspusan, nga tapno mapapatay amin, mabaksin amin, matay amin nga sapasap dagito nga Hebro. Idi madamag ni Mordecai, unana, awanan ti sabali, nga mabalin tayo nga kumamangan, hantayo nga kaya nga labanan dayta. Ari, bagi dati armada, bagi dati administration, hindi natin kaya ito. Tinabat-batil laangan nga baraha tayo, kat DJ Queen nga kailyan tayo, isuti kamangan tayo. So, tineksanda ni Queen Esther. Queen, maibus kami, sagsagay saan dada kami, sapasap nga sprayan dada kami. No awan ti aramidem, dasunes. Unan ni Queen, Uncle, amuyo mo't, uray-ray na ak. Iti palasyo, hanak to pa nga basta nga umunag di kwarton ti ari, nuhaan nga ipayab siya ti ari, uray Queen ak. Hanak nga basta nga umunag di kwarto na, uray siya iti reyna. At kunan ni uncle na, nagchat dangay. Kunana, no awan ti aramidem, nga solution, pamuspusan, si kalaang ti amumi nga mabalin nga, asidag itaari, tapnuhan nga matuloy, di plano da nga madbadi, agasam nga numaibus kami, halang nga da kami, apay amo nga pati si ka, numaamuan da. May sa ti, puli tayo, dara tayo, manulaang timang sukatandakan ka. May tinaramid ni Queen. Let's read chapter 4. Verse 12. When Esther's word were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows that you have come to royal position for such a time as this. Then Esther sent his reply to Mordecai. Dito yung isongbat ni Esther. Ay kasta, medyo
nasakitan DJ saon ni Mordecai, nga uncle da, nga dadalang iji barbaryo. Isudan DJ minority. Kuna na ti verse 16, go, kuna ni Esther. Gather together all the Jews. Kung naman di kaabay mo, all. Haan na nga kinuna nga, the intercessors only. Or the prayer warriors only. I-gather mo amin, dagito'y katribo, kadara tayo, nga Hebrew, dagito'y Hudyo. Anyat aramidan da ngay, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Dagito'y nga tao, prayerful da. And as we see the picture, they are facing national problem. National in the sense nga, amin dakat apektado. Possible nga madedo. Possible da nga matay. Ang kayo, ibaga amin, ijay sulsulinak nga ayan dagito'y kakailyan. Amin. Dahil titirason no apay nga kunan met ni Isaya nga, including kakaskasar, including aghanhanimon, imunagdan iti honeymoon stage da, ibagayo tag withdraw da pay. Because that is the desire. Pleasure. Ngam, let's focus iti prayer and fasting. And fast for me, ikararagan takman. Ape hangamon ayan ni Esther nga agkararag, amo na. Hanaya nga amo nga ayunar, amo na. O ape nga maiyan rin pala. Yes, because it needs corporate focus fasting. Kat kinunana, do not eat or drink for 3 days. O naman di kaabe mo, talong aldaw. Minsan pa'y kunam basic. May isa lang nga panangan kat puro star ang ti makit-kita. Alam mo yun pala nga talong aldaw. Awan ti matay. Iti talong aldaw. Ure may isa nga aldaw. No aramidin di tao na nakafocus di spirit na before God. Kat kunana, do not eat or drink for 3 days, 3 day or night, day or night or day. And I and my maids will fast as you do. Uray syakmat diti palasyo. Agraman dagitoy baak nga kakadwak. Naman di kaabay mo, adda ba ti kakadwa nga Kristiyano di balayo? And my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Grabe. Uray madong parko tilintag, no adaman tilintag. Nagbalinan nga lintag nga. Mandatory ti vaccine. No aramidan daman nga lintag da ito yan. As pangarigan. Kat desisyonak nga maalak da ito iti kararag kan ayunar. Adu nga possible nga madungpar nga lintag. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instruction. And if you will follow the story of this, grabe, may isang agsapa, nasdaw langan ni Esther, in amo, dayari, in payap na nga dagos, kuna na Esther, hang ngay maawatan tibagik, hala nga karkaro nga mainiinlabakan ka. At dapat tihan mo nga imbagbagaking nyak nga masapol nga mawayaan.
Because that spirit, not the flesh. Diba, adya ang angaw, duag paiso nga. Kalpasan nga mangahan, daydayawan, tikinan. Agpaiso, ti daydayawan ti flesh is damakan. But the spirit that is in you, nihipod di inawat tayo ni Jesus as our Lord and Savior. Isu di jay di agpray. Isu di jay di janay, apay nga able di tao. For those who will try. Actually, ginangkunan ni Apo Jesus nga, when you pray, nga kinuna nga, if you pray, when you pray, kahit nga saon, data di jay, hangkong amoy niya, eksakto dito Ilocanok, but ijay sense na dito'y, kahit nga ibaga, nga ni Apo Diyos, expectar na di anak na, nga agkararagan, ag-ayonar. O, no kung nakas pangarigan nga, umay ka di balay. Wen, kung nandiyan katulag ko. Naiduma di ko nga, kas pangarigan nga umay ka, if naiduma di ko nga, inton umay ka, gamin I am expecting nga umay ka. That's the difference between if and when. When you pray. Paminsan pa man, kung na tayo expectara na. Nga aramidin tayo. Sino ni Esther? Queen. Pag sinabi hong queen, amin nga makan, mabalin na nga kanan. Amin nga kayat na nga tilmunan, kaya na nga gatangan. Why? Queen. And yet, haan iso na nga exempted. Karkar-karo pa'y kinyana, ti temptation. Di makan. Gamin, everyday, baka ag-report na gijay maids, Ma'am, tikat mo nga breakfast. Ay ibasaw ka? Kahit mo ng bread and butter? And I will prepare even the chair. Ay lay doon ng electric chair. At the temptation. Kaslamat lang kini King David. Ni David is halang ordinary nga worshipper. King. Pag sinabing king, lahat ng pagkain pwede niyang kainin, pwede niyang subukan. Ada nga rod na gito'y da kaberer da nga kaslang kini Nehemiah. Di nga tester, bago da nga kanon, ada ti para testing. Kabaka, ada lason na di jay, ti matay di kaberer. Pero lahat yan pwede niyang kainin. And yet, in the midst of those luxury nga kabibiyag, kung naman di kabay mo, nag-fasting ka, inton ag-fasting ka, hangka nga mapandi kusina. Psalms 109, 24 and 25. May niece ni King David daytoy. Dijay awan ti makan nga han nga kayang gatangan, nga tilmonan no kayat na. Unana, my knees give way from fasting. Ibig sabihin yan, datayo nga taga Mountain Province, na kami nga ibasaw, mun sinudi, mun paypayaspas, din ikinas nan bisin na. Feel me. That's why kunana, my body is thin and gaunt. Kasi malnourished. Di itsura na. But the spirit. So, ang awan ti gubat, na napanan ti armadan ni David, na naabak da. Awan, ti agfast nga han nga kumutong. Kung natayo man, mayat gaya ma.
the best solution to lose weight. Hanga gym. Dindenggak jay may sa nga specialist iti nga doktor nga Koreano. The best way to lose weight is fasting. Ngamahan nga di purpose na. Bonus lang yun. Ang pinaka-purpose niyan is abstaining from pleasure for spiritual purpose. Iso nga, idichimpon mat ni Jonah. Amo to yamin di story. Chapter 3. Dito di time nga, at dati national problem iti Nineveh. Inbaon ni Apo Diyos ni Jonah. Jonah, sikati, aramatek. Kaya't ko nga mailapsot na ito'y nga syudad, but I need man. Go and preach repentance. Go and preach deliverance, salvation. Yes, Lord, to cut the story short, dinapan isunan, adupay dagiti senaryo nga napasamang ijay. Ngam dinagaw at nandijay mismo nga lugar. At kinunana, the verse 3, Jonah obeyed the Lord, the word of the Lord, and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. Kaso, nalawa. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. The Ninevites believed. They responded. The Ninevites believed in God. They declared a fast. Deklarada iti fasting. And all of them, kung naman takabay mo, all of them, kaslamot lang, yachimpo ni Esther, amin da, including din ungong muy-muyang kids, including the old folks. Di ibaloy ka no ti old folks kat kwa. Shan-shani. Including the Shanshanis. All of them, from the greatest to the least, to the least, put on sackcloth. Ito jay, kada kayo nga nagbuya ijay prayer idi last Friday, ti sackcloth nga nausar na aramat, a prophetic gesture is orange nga bado. It's just a gesture. So they encourage us to wear orange as much as possible. Pasensya lang, tani, awan ti orange nga color ti igurot. So just acided. But anyway, sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the midst, in the dust. Then he issued proclamation. Look at the proclamation. Do not let any man or beasts, herd or flock, taste anything. Do not let them eat or drink. But let man and the beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? May God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. And in verse 10, makita tayo dyan nga, nalapdan, di dyan nakasaganan, isang pindot lang, umayti disaster. But because, at dati, inaramid dagiti nga umili, laksig ijay prayer, they did fasting. Hallelujah.
Indunggak ni Bongbong Marcos, in-interview da. Ako nga mo, agtaray nga presidente. Ngam in-interview da, anya ti makunam, sir. Daytoy Scarborough Shoal, West Philippine Sea, nga gagawon ti China. Agree ka ba nga makigubat tayo? Ano makidibati tayo? Kunan piman ni Bongbong Marcos, mabalin mo't both. Gamno ko na tayo nga makigubat tayo ti China. 30 minutes lang nga gubat nalpas. Isang pindutan lang. Baka dapay ti maymayat nga maaramid. No agdibati tayo man. Katawaan da tayo laeng. I mean, after the debate, ano? Ito nangyari. Talagang agtinag, iturturong da tayo ni Apo Diyos. Iti common ground, but to come to Him in prayer. DJ common verse nga kanayon nga maibagabaga when we gather in prayer, national prayer, 2 Chronicles 7:14 nga if my people will humble themselves, my people, not the pagans, not the Hindus, not the Muslims, my people will gather themselves. Aboy no agad-gather, I'm sorry, no agad-gather dagiti. Ano nga maragsakan ti Diyos? No agad-gather dagiti. Hinduist. Hanga maragsakan ti Diyos. Ti pakaragsakan na, if my people will gather, paki-flash man day. If my people who are called by my name, di anak ko, the believers, no isuda nga iti maurnong to humble themselves. Medyo shocking kinyak. Since 1987, mangmangag ko da ito'y may explain from time to time. It was only few weeks ago when I was nagkarkararag matapo nyamot nga tati mabalin mi pa nga maaramid. Iparparangarang namot lang na ito'y same verse nga kas natin ibasbasa since I got born again. It was only few weeks ago, di maawatak nga, DJ gayam sa nga, if my people will humble dita, ti kayat na nga sa uwan kat fast. If my people will fast and pray. Because part of being mahumble is i-deny mo DJ bagim and let the Spirit of the Lord reign. Kanta-kantaan tayo mat DJ, reign King Jesus, reign. Nyangam, adu dagitoy da, kamuspusan ti sa iro, tapno, DJ understanding tayo, limitado lang. That is why ni Hosea, Prophet Hosea kinunana, my people, not the Islam, not the Hinduist, if my people are being destroyed for what? Because of ignorance or lack of knowledge. Hal nga because of sin. Tata kiti anak ti Diyos, aduda ti righteous dita. But because kurang iti understanding, panakaawat, kurang di dyan ay information nga inawat tayo, hantayo nga ma-dig out talaga, hantayo nga bakali, di dyan balitok, di dyan uneg, nga kayat ni Apo Diyos nga revelation knowledge, unless we fast. DJ, ibagbagan dito ang 2 Chronicles. And turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Again, iti NIV translation.
including the King James, humble lang tinakabil. Haan nga na-emphasize. DJ fasting. But they are facing national problem. Last, DJ Book of Nehemiah. Nehemiah chapter 1. Dito DJ time nga, hanlaang agdamati problema iti Israel. The city of Jerusalem. Hanlaang agdamang sangsangun dati national problem da. Actually, na-erase dan ijay mapa. Wala na. No kuma Pilipinas, agyaman tayo tatata, dapay lang ti Pilipinas. Di bagam ti Philippines, oh! Nagaduti, mabalin nga pasyaran. Yung imabot ti punto nga ti Israel, specifically di Jerusalem, awanen. Pinmanaw aminin nga tattao, min nga umili. Kaya't da nga agkita ti pagtigadan abroad gamin, awanen han nga umanay di dagada, di ilida nga pagmulaan, because from time to time adu ti ili nga mangraraot kinyada, handa nga kaya nga sangwen, handa nga kaya nga sulba nga sangwen ti di saad da. Talagang totally their economic went down. Awanin ti makita mga pillars ti society. There's no family in there. There's no media in there. There's no economy, education. Wala na. Lahat nag-alisan. Irigat na pa ijay, including di alad ti ili. Di natural nga alad. Walls. Pag sinabi hong wall, dito di alad ti ili. In the natural. Tapnohan nga makasrek dagito'y kalaban da, kasapulan da ti alad. Pati di jay narba, awanan, there's no beauty at all. So may isa ni Nehemiah, nga naipaladaw, iti may isa nga ili, nga iti ili nga naipaladawan na, nagbalin iso na nga cupbearer. So na nga iti para timpla ti kanon ti ari, ramanan na pay, no adda, sa bidong na no awan, before nga kanon ti ari. Gam naging faithful iso na, kat na bless, daytoy ari, kat kinunana, daytoy ati, katulong ko. Ang nga nataraki, managkararag, amuna ti, agtalek ti namarswa. Kat may sangal daw, nag-message na dito'y kakailyan ni Nineveh, ay kailyan ni Nehemiah. Kunadas, Nehemiah, kagapgapo mi jay ili tayo, kimarkaro ti problema. No, idi kat narbalaeng, dagay aalla po tayo kat awanan ti makita mga kapi iji kalsada. No, dagay gargarden tayo kat awanan ti tumubo. Awanan ti agkankanta, awanan ti ragsak nga makitam. Dinabat-bati nga wall, no apan mo kitaan, napuuran. Anya nga tati aramidin tayo, ni si kamot laeng ti nabat-bati. Mabalin mi nga kumamangan. That was the scenario. And God wants to restore Jerusalem. Ngam di jay nga rod, ti Diyos, han nga garaw, no awan ti tao nga agpaaramat. Kat ti tao, awan ti maarabid tayo, no awan ti Diyos. And so, look at verse 3, chapter 1. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, kunan ni Nehemiah, I sat down and wept. Sinungay tihan ngagsangit. Numadamag mo nga jay ilim kat pirmi nga nadadaal. Jay ilim mismo, jay naiyan na ka mismo. Numagawid kay jay kat awanan ti balayo, ag boarding house ka. O kayat mo nga magyan.
because adanti ng colonize na sa balik. Pirmi ti sangit ni Nehemiah. Ngamahan lang umanay ti sangit. Kunana, when I heard this, I sat down and wept for some days. I mourned. Han nga umanay di nagladingitan na. Kunana, and fasted and prayed before the God of heaven. Pag naandyan ang seryosong prayer, kalakikip niya ang fasting. Because that is the most important aspect of prayer. Fasting. And to cut the story short, kapunata, willing agpaaramat, daytoy, nganyay nibi, grabe, punang dagiti Bible scholars, the most unqualified person during that generation to build the wall of Jerusalem was Nehemiah. Why? Haan nga karpintero, haan nga mason, haan nga engineer, bearer lang iso ng ordinary. Walang ka-idea kas ano ti panagkabiti, magpainiliyo, tamo na nga agkabiti. Nguri agkikidem, katang mataltal, gumot na. But here's Nehemiah, walang ka-idea. But gaputa nag-respond, nagpuunan isuna iti kararag kan ayunar, kunana iti chapter 4, chapter 5. So, to cut the story short, nag-respond ti Apo. Ay na, ija ili da mismo, handa nga yung kakaag ija na ili nga nagtrabahuan na, nagawid. Paggawid na, in-apply na DJ prayer. Remember, prayer is working with God. So the wall was complete, verse 15, chapter 6. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. Wow, 52 days. Kulang-kulang na 2 buwan. Nalpas di dyan ay alad ti ili. It was totally restored. Ay kayan ti tao nga agkabiti nga nagbisin. O naman di kaabay mo mabalin. Mabalin. I will close here. Ituloy ko no next meeting. These are just some of the scenario. People who are facing national issues, national problems. It needs corporate and national movement ti awag kita. It should be mapakuyugan ikararag tin ayunar. Kung nakatay dagiti mothers, ito scripture, makita tayo nga, adu dagiti simbaan nga agbugbugsot, ngani nga matayon nga simbaan. Matay in the sense nga, awanen ti mapan nga urnong, tinang biyag lang kinyada, nang biyag lang no apay nga na-revive manen because of the mothers, because of the ladies, coming together, 2 or 3, intultuloy dati prayer. So nga diin may timing ni Apo Diyos na revive man ang dagay nga simsimba. Una tayo matlaang nga, iti prayer meetings, iti prayer gatherings, activities, haan nga for the ladies. It is for everybody.